Odi mensen. Goedemorgen, goedenavond, goedemiddag. Me baro alamala on bigi odi tapu a DDC. A sonde baka na DDC na DDC a kouru a sneeuw alasan fado jaso in Sweet America. Mensen. En me baro alamala da penasranang. Wang bigi odi. Me baro ina neva tata obia fu bia gado fu gado konfo chima fu chima kaba fu kaba pove fu pove. Me baro alamala wang bigi odi. En me baro las masa ba fiaro so de deisa pesati de podo me westeru no. De wan sabe apsiki sandato so sada oso me aksunu fu kom betre exi en kombaka mindri lobby wang. Angares masa be abi dede in family sa de go beri sama sa update tide of the day sa pesa mensen me kondelero alamala anga veel sterkte toe mensen. Dan me bar alasma saramakaman di kerma koromang broko ponto si paliwini ala presina ingro tapu me baru alamala wa bigi odi mensen. Le speki na grani me jung alamala en me jul grani tena na tena tata kejama me jul speki fa anatrobi fa chief of bigi brada anga sisa me junu grani wala mala sante en sa horina a konfo na in anu na in ati me teguno me junu grani fudati omdati a konfo na wisani mensa. So da fa kuno ude da bara anga sisa da tide wotaki abra konfo sa ebari tapu yu ede. Freda ubetaki abra waktimang yu egi waktimang. En mi wan tegun fu jaso uit. Te wetaki abra yu waktimang. Dat betekent na de bigi sama fu yu sa danga yu eenmaal 24 uur. En mi wan baru alamala san deta Facebook wan bigi odi. Anga de wan sa arti na YouTube. En wan sa arti na radio Guya Convo tapu www.wintipokuradio-stream321.com. Me baro alamalaja odi brananga sisa. Mi wan faster wan bradisi brada Patrick Santa wan bigi yariti de tapu adeiriti mi fasterio en abi wan sweet deiti de. Ja mensen en Walosap sa in de afgelopen dagen, in de nagen, wel mi want tegen no taki mi want tegen wan sanja so fu misrevi en sa mi etrevi e do sakade walosma no sabi sa mi e do eigenlijk mi sa mi e do mi e kondig en mi opo sama ai en yebi sama sang no sabi fugo o mga konfo omdat die zei de solisi you mit walosani ma inosap fago dami e poju tapapasi obviamente na poti sama tapapasi sa dem wakana mikide sabi en leri den en sorden fa de musgo anga konfo en aroko sami e du mina wa obiaman mi wante yunu taki temi e takanga unu en soru wan tu sani tewe belmi sani unka shen direct takina wan kotluku direct ina sanati kare sons ma no denki no sabi maar dat mi wan charu kon tegun taki tewe belmi we takanga mi en me soru wan tusani en ten solisi a konvo dam ede en a konvo takano. Dat betekent a konvo e kruderi direct to anga den bigi sama for you en dat e go in taki nawa kotluku dape direct gi you zonder dat you sabi kan de in aben door kan de mana dat die e pesa. Dat mi kon vinden uit voor na albia voor me. En mi wat der alasani sa aubi tu en metegu tu grantangi di weseni grantangi ewe sem blessing ko jini mi etek ala anga grani anga sweetie anga lobby mensa.
Um, so for no cara não sabe a maior estação se ego sa de an ima fino tudo isso ali se me ba one story like today one story by the Eva pardon but me lost that up da wogo tak abra convo te wan convo e bari tapi ede spada ti epsa afa alasane gebeuren yabi convo yabi trasani yabi chima yabi yo kasankande e bara itapu and alamala abede fasi yabi sani sa e kon sa masen konji e kon bara itapu to youtube e controbi na yushki e seki you know ala resto standard deto ma te wan yeye te wan convo e ba e kon e mopo na imposto da fos adoro na you kuta ki fos adoro na you kon bara ikuko e seniboskopu anana atata e seniboskopu afesi kon fosori taki luku disopsa of ye kisiboskopu taki yum go do so wansani yum go apso wansani and dan kandete you no sabi da you no sabi ma te you sabi dan adesso taki meeste geval ja vugo raadpleeg wan bigi sama san mensen even nou wil pas aan wan bigi sama san sabi de torisi en dan abigis maka leg je uit te a kom voor me pa post toe kom mensen dat betekent in a hersani disi a post toe a kom voor me pa ne post toe e kona you e teki post toe so you kan fini taki idee dat plotseling is bigi feel happy so i kan gawan presi dan correct taki wan family presi of i danga family of wat da a kom dat die bar kon ede en te abari meeste geval eva firif taki o taki maar if ano taki ano wan bigi sani ano wan probleem omdat zijde zo'n convo tere bari solisi dene taki omdat zijde wan een en andere moest gebeuren voor abigitaki solisi aka kon direct da abigitaki if adoro fesi wan obiama abari da kan de ano altijd ataki meestal van deze ataki dat betekent dat je een boskopuko of een wasa musposa maar levan taki tamo pa postuko ako abari da you ede of as ako in you achari gue in you tego sribi da ai sori taki luko somide da meestal geval ai sori fai weri sa denesti alasani da you sabi taki so wansani denangami if you no sabi aksi bigisma mada you sabi taki hey wansani dami wan konfo dam koko wan konfo da konfo su jimmy sam mim abi and sanana tata senko jimmy so isi yabi 2 yabi 3 plus ye sisani and then you access le visamishi and tere konfo baro koko unom frede unom skreki unom shing shenom de anatrobi sabara ede no shing a eniste sansa you must sabi that you must go on the soup sana asamba nam ede sumaning sot konfoning eva na mi mama say or mi papa say saning if you no go on the soup libelek fade then you go abi another you abi problem maar if one somebody ede you sabi you must kon sabi sanen say bare you know what me kwa sanko one sanko da bare ede da you know sabi that is don da ilibeleki fade no you know libeleki fade because if libeleki fade dan solicite ga presias ma presida sa bar kon bakay tapo de dansi solicita dance wel want kan de solici na one trasani sa isuku anda en tai suku anda anatrobi pade anatrobi sa edu obara ikokoko dan you know wande sanat sangai
Inawame kisanjish, inawame konfo of wat dan ook, chimang of yo ka kombare tapu, da ko jisheng apresi, want meeste geval, teishi de marise bare kapu tapi ede, en de bar zomaar en de dans ala so dansi, dan na shende shi, da brape yi mus abi, na asandi sitaki, asansa ep sano de na sheng. Solisi sos me praxeri, to mens, moteyu solisi sos me praxeri, terega apresi, dan konfo bara de ede da de dansi, maar ye dansi, maar isabi sa e bara itapo. Isap sana sani sa e bara itapo, en if you know sabi, sa e bara itapo, moeilijk zijn die mensen. Vallig moeilijk zijn die, omdat zij de akadewa hogri, anoko potak hogri, akadewa bakru of wan yoka e bara itapo, da you know sabi, dat aso dat wan yoka o bakru e bara itapo. Yo prakseri taki, na wan konvo e bar, wan konvo, wan kromati, wan pukuso e baram tapu, maar ano dati. En dat je libina nga dati, omdat zij de you know oppo, gosuku, yepi, en mekis ma sorry, bigis wan sorry taki, loko asansa de, ano, desa you denki. Omdat solisi, tesa barat sma ede, dan, smijt hij de ona kromati barai tapu, ona aisa barai tapu. Maar je gaat doen onderzoek if na werkelijk aan aisa baran tapu. Wan spigis ma wa obia kon dat akara aisa taki loko disna aisa komek taki da yamina aisa sambari e barko tapas ma isi emina so an prasi mi mopo so an presi mopo en dati so an sana nami. Lefam takite ako fo mo pa postu ko kung badla itapo yum sabi wan santu ina story dati to you principe je dodong je sribi moest de altijd kring you also moest altijd kring omdat die konvo no manga doti konvo lobby kring presi de no wan dot presi bika den no danga de sanati en tere no danga de sanati da yusref lek libi sama yusref o firen tu don sori utaki loko duso maar so leisi libis matranga yesita de no wan do asandati de no wan archi da de do trasani ta you go abi problem sanop sangai en te sam sangai ino bari ino taki alibi sama do you Tate a konfo mopo apostu kon. If you want sabi everyone konfo. Tayu of ako ifiri taki wansan e moeilijk you. Sote something. Yo firi taki. Frostele yo firi wan fasti. Frostele yo firi mandi. Frostele iski happy. I do alas tanima. Isribi bu anetina festima. Tochte mate i wiki iski firi happy. Kon prostele yap edati. Kon prostele ifute hati of ane hati. Dan je kies boskopu maar ine do notare boskopu want de kada mataki je no of amai so taki of gewoon tak kompoten so kadi desu is na pa presi of ida os is don a also is mer wan sigara smeri na kaine so bam de go so mes sigara. Dat is dan gewoon de libe me kago. Of sonte kis wan boskopu ifitaki kotaki kis ifitaki on wasi. Maar je acties revi famo me kawat so twata me meki fu wasi. Yo libeng ina yo praxis tak zo ik zeg van dat na gewoon gewoon as meri gewoon prostele if ik heb felle na isti je vita kada wan samsa so te da osero wan sa berubini oso je tak awinti wai dati. Dis na de kemerke voor den konvo voor de sani sa e wakadoro miti yu sa danga yu. Solisia de heel trap solisia moro kemerke sante. Solisi tega preciso
is do prostre sa wan bari tapu evita kwasana ovita oso evita ki wan bari mar anemo pa dorosi iga presi bar kandis do tapasturi bari no opo ma poke play mais do tapastur no ino opo dape you kan sab direkta ki ba sanide taib sabi taki yaf opo ga bigi sama ga obiama of gonade sama for you and tegire taki loko so if sangami fami kan do of sami mus do fu mi no do descendis sangami sami mus do bika mine firbo meeste geval kon voor altijd osenbos kopu konjiyo te de kon jojoy metak jojo tek dede kon kayu leki koteki yu leki postu wanta postu de koteki bika de libide oso dat de kayu en dan de wani taki ya fu luku ding ano direct luku ding maar de wan make alasan go bunanga yu de ko hankana yu fu begeleid yu in a libi en de wakti man jiyu en sonten de actie wansane maar ano furu omdat die solicits mij praxeri te konvo de no bomu ya konvo wan tede bigi bomu ya konvo dat dem go do this dem do that dem dansen alles zo mensen niks van dat no wan dansen no wan disi no de te konvo pare ede da kade kota ke make $500 da kanda a konvo actie $1 no mo fu do wan samjeng en dat na alasana konvo actie maar solicits mij praxeri ja dan moest dansen want de shit Peter dansen Jacob dansen alles zo sani no mi no danga de sanati mi no want to de sanati want anatumsi fur sani mensen yung sabi taki jullie be de na inde anu en de poder bribi na iu anu top en dan de dape den de fu bescherm you fu kwade anga ogri en if de kon de actie wan sensi of $1 sa ye meki in sa de ji krakti a konya koloko fu meka money da mi no denki na wan bigi sani fu jiden want sa de ji dem ji moro wanti motegu wan sani no wan libi sama tapu go tapu disi kampai wan konvo inoma pai konvo inoma pai yoka inoma pai cabra inoma pai nana atata inoma pai de because de roko sa de do money no de ikase he go tapu inoma pai de so le speki kan jiden en dat de aksi jimi le speki alati wan jimi wan grasi watra jimi wan sigara fu dringi wasi misti make me feel cheese meri sweetie dat de actie not more maar if trasani de ini bere of kan de use refi of kan de dis refi go te wika sama de sa go teki sani ano sani sama go teki yo kanga bakro and that they you do this and that go take this and that you abi moro sa futu bika you go teki that you make mofo nanga sani sa you go take anga atorisa you go take ya bakro fa yo kasa you go take ye make mofo ngade dan det awan hetra sambaka e family go take sani tu dan asana tawa hetra sani samia takti de na abra you eigen konvo sana tata sen konji en adati mi abe over tide dan meeste geval tede man is doro na you tapu mopa de postu kom dan solisi adeso taki de man wa noti de man ko soli taki loko mi doro mi de mami na abi noti fano do mi no wa noti da you ina abdu noti solanga you de en solanga
you know amano sorry wansani so langa you de gewoon san no bari iga apreti konvo no bari koko dan you must libe gewoon rustig. Je libe gewoon rustig fade ishen ama sorry tak komide ida ozo adena shin ibare odi take odi ade gewoon ano aksi noti de liben so. If zonte you viri fu wasi to mensen maar you no sabi leki libisama leki piking fanana dan je gona wansama sa abi chinso sabi en zonte amoro bunsa ni tu if you feel wasi da je aksi teki wan krabasi of teki wan kandra nanga wan gras wadra poti tapatafra da je taki loko mi firi wasi a jesi u firi wasi ma mi no sabi notifu watra mi no sabi fu notifu wibiri fame wasi de accident kiloku e fu wasi do chamigo piki de wiri of chamigo by the wiri in van beide and if that passa de man sorry dati maar if de man no sorry dati dan you must raadplegen wa moros bigi sama sa abisabi dan something dan you sa consabi want solismo tego ela kera mensa you know how to long to patrai gawa obiama oslo fu aksi advies take you one grass anga water anga wa kandra that you aksi de come for you de bigi survive you fa atori si don fa sani muswaka and if I come from a post to come dai koko ba da mensa dan ama o fale take ama o communiceer anga you en a communicatie na amoro bigisani en samen tegen ons aan mensen unu sante ina geestelijke wereld de ina convo san libi anga convo de anga neti en sa bribi ina convo umusu bribi tranga bika te you know bribi te you know abi a bribi en a lobby en a sweetie en a krachti dan you abi een probleem omdat zij if you know abi bribi of je bribi afu toch tap user revi of in about a trust tap user revi dan you have dat een biggie probleem omdat zij you o altijd o de strijden tegenstrijd aan a user revi en de mij taki tegenstrijd, maar met taki teu effecti aan een userevi, aan het teu effecti aan een userevi, dan you o make furu foto, omdat zij de you no abi na wang, sa yum abi na in you ati, en te you no abi a wang in you ati, because yum de userevi, you must bribi in userevi, en in bribi tapu den bigi sama santa, tapu de convo. En if je dit toestaan toefasit taki, mo doe disi, matamara je doa hetra sani, dat betekent je fetanga is revi, ino sabi, sa je moet doen, ino sabi is revi. En dat je na bigi sani, je moet sabi je revi, fosi you can go kruderi na nga convo. Te you no sabi je revi, dat you no ma kruderi na nga convo, omdat you no kan make you one bika, you na nga convo, te u man kruderi. En communiceren tap a pasi sa imus waka da aman de mate you know make disi na nga usrevi nga de convo da yo de so fu usrevi da you know kam waka na pasi sa ya waka ade cho go tapa pasi yo go tapa pasi ma yo go say yo a pasi de ma ya pasi na say se da yo ade cho should go waka do ru kusa yo fenda pe de yo komba ka tapa pasi de abra go maar you know man make you know man tanta apasi sa ya waka omdat you effetanga you srevi en dat die nou bigi sani sa ipsa omdat convo te convo e bar e mopa postu kon na you a convo e convo tro wana you so lisis mai taki sma e shitu taki a convo taki mi wandanga you
Mi wan te wan nanga yo. Soms mij te ken wan hetra fasi e fendi taki o a konfo wan libi nanga mi nee. A konfo wan meki wan konfo nanga yo. A konfo wan ni de wan nanga yo. En de konfo you de libi sama maar awa meki wan konfo. De ta meki na konfo da te you sabi fa you mus roko nanga eng fa you mus go omanga eng. Aleki te you teki wan ma in ozo of wan vrouw in ozo. Eerste, tweede derde, 1 jaar, 2 jaar. A eerste jaar, tweede jaar, we fetile ki dibri. We krutang o schreef alasani, tweede jaar na sem, derde jaar, vierde jaar. Te a kontaki. Human verstaan a vrouw en a vrouw man verstaan a man. Dan we kon wang. Maar in het begin ook wat tjunso, maar te human verstaan as an hesesi in konfo. En leri bika konfo. Tere mo pa postu kon ya fu leri furu fu deng. Do leri furu. En ono dewa sanita ki ma leri 1 day, 2 day, 3 day. Nee, o teki ting fosi you kan meki wananga deng. So lazy sosma ekisi 1, 2, 3 konfo, 4 konfo, 5 konfo. En so lazy tere kon de wan ini wan of de abi wan sani. En so lazy de ma de no wan noti. De gewoon. Daarom yung luko po na nga de kerkis ma son kerkis ma de tak ya mine gwa o bia kapo ma mi de gewoon. Next day do me. Dat de true so lazy. Omdat die konfo danga ding, maar konfo ne trobi ding. Konfo ne actie voeren voor den konfo no anoti omkande. Des mij toesani. Onbewust de toesani. Maar de denki de ne do noti. De toesani dat a konfo actie ding, maar de doen onbewust en dat kan pasataki. A konfo de gewonanga ding, a konfo ne jugu jugu ding. So lisi sosma. Ne do noti, de ne gwa keki de noti, de ne gwa bonu kapu, de ne longwa bonu wa 1 patwa 3 patwa 3 go. Nee, de gewoon. Omdat die automatisch voor uit deze revi, daar komt voor een soort ding, sani, en als je vier die ding, de waka gewoon, de waka gaan we gezegd, is, wat linga dat mooi, de potade bij en de potade vinger. Onbewust, de doet het sani. Onbewust, David Ami wan tonton bravo. De go de bore me ga tonton bravo. Onbewust je des don de drink wan blackberry. Onbewust de je des moko wan sigara. Onbewust. En onbewust in het geestelijke wereld. De kon voor een soort asma. Maar asma niet te kasan tum si dipi. Asma ego edwen omdat zij de asma afiri fasma. De sotranga taki asma e bribisa e shi e yere e smeri da asma ego do. Daarom solliciteer je shi soms maar de gewoon zo de gore pikiwiri de wasi. Jongen, de vier dat ik wil baren van dat de tegen maar ik wil baren, pa ik wil baren, kocha ik op piki want to wiri. Gewoon onbewust, kleinheid, de piki de wiri de go wasi. A jonge boy me, a jongste boy me. Daar ben jongen, daar ben 11, 12 jaar. Asa, dat maar de bij Roma God, amate, amabetami, amatak ma, migot, mi omogram, oma ga, migo piki wiri. Amago pek amata mangwa tapsa bersa ma piki wiri, amago ama wasensre. Onbewust. Maar na je echarama, na konvo echarama voor deze arti. Omdat die konvo tekama jongen, konvo dangama vanaf klein, dangama en sorama sama moesde. Anos mateyama, maar na gewoon inama schrevi, a konvo de angama, a konvo sorama, so dama igo. Minolera ma, maar ade inama. De konvo de angama, de konvo sorama gewoon. Daarom met tegen taki solisi, ano solisi ade amusde altijd in you, na bribi san you abi, tap you srevi, o make you tranga. Wali bisma, mino ka make you tranga. Mika soria pasi, ma mino ka make you tranga. Mino ka make you bribi insan you must bribi. Mino ka make you lop you srevi.
You must loop je schrijven. Amus mopo uit you ati voor loop je schrijven. En a vertrouwen tap je schrijven must mopo na you. Mika do ome sa mika wasi ome watra miki go pot ome tangi. Maar if ano de na in you schrijven, ano kwaka. Ono go schrijven. A bribi, a lobby, en a vertrouwen na bigi sani bika inaweng. Anatrivisa wan libisa mau do you. Anatriva wan libisa mau do alas of ika go play ini poku se wan play. Ika play Twitter 3 for poku. I go ondra tenti dance to play 3 stukjes daas dom. De me play alas poku mai inoma dance inoma opo asano de inu. Kofo ne kom. Omdat die idanga fitanga isrevi da di so wakamichu. You want doing? You want it. Maar dat tegenstrijd den aan jou. Maar kan de you no sa fa imus roko fa imus pura tegenstrijd, dan awan bigi probleem. Daarom at de altijd den na you fosi, na you also fosi, na in you bere fosi. If you no man puru sa de uit you bere, uit you also, kotaki mandi of what de. En if you no man loop je schrijven en if you no man breedie, make je schrijven breedie. Want libisa man no man make you like libisa ma breedie. You schrijven moet make you schrijven breedie en you schrijven moet make you schrijven happy en you schrijven moet make you breedie tapu you schrijven. Zolang you no man droko nanga you schrijven, you no man snap ut up you e futu en do san for you schrijven. Awinsi ome kofo na natata seko you kofo mo pa posu kayu. Maar you know maar doe je moest doen, dan ana no waarde. Ik kan doen wie bij wan san you wani, fu comfort, va comfort. Maar zolang you abi wan tegenstrijd aan je schrijven, mensen ik kan vergeten. Ik kan trouwen schrijven, ana waarde. Daarom de comfort wakakai doro. Ama sorry so, ama sorry tati. Solisi ade solisi tutaki te confodoro na you oso. Mopa posuko na you. Ikanda oso. Gewoon na radio e artje of wat je play wan poku gewoon da ibigi dansi. Ibigi dansi gewoon ina meki bari gewoon je dansi defi. If samada pe sama lukutak, Wat is er dan zo? Wat is er laf zo? Gewoon de laf. Wat? Ja, ze zeggen, Safe sa. Dan als ze zeggen, dan lukt dat safe sa. Maar na kom voor dat pe. A kom voor comprisiri. Dat kom voor comprisiri dat jagos don gewoon daar is. Dat is don gewoon. Deze keer voor toe gewoon naar de. Dat die na konvo sa no one noti ako gewoon sorry taki ade kande iga on face family sani iga family face de play one poku de play one aiza poku de play one poku of what dan plotseling wasam wan konvo para kokokong. Da konvo kon dansi. A konvo kon prisiri. Dat você sua família dape of família nga mati dape. Da konvo kon dansi. Ano taki a konvo kon jiushe. Ne a konvo kon sorry família taki loko mi de jaso. Aja mi e bari. Aja mi hanka. Doch? Meestal geval, je ziet het aan die EFSA impressie, toch mensen? Maar je ziet familie nooit waka gobiti de conforisi. Te a conforbari, de go, je ziet de brasa. Dat de liba confor gewoon. Maar dat anasani teisha confor doro, asani na teka confor, chaga camera op chare goes, pites don det access sumane. Want die solicita conforto, to, a conform sabi,
A convocando tchawan bosko pu konji den, so an fasi tu, fu a família. En dat doro da den samano, dene teri kan de solisi a convo, dan da peyeshi a convo e kisimandi, e tekimandi, da solisi, da alibisman pa baden tapo, asma dati danga ati bron. A danga ati bron om dat zijde, en dat die epsa furu, as a piki danga ati bron, e krutu e du alasani baka pisi dati, e fi fugu ala sot fasi. Om dat zijde, dia doro, midri famiri, de no looking na fasi, de no kontering, de no ko artisa wan chaka vesi. De shi so wan piki, ta de solisi gewoon e ate bron. Maar voor eens revi ano sabi bika solisi access sede mi ate bron so man. Sede mi fire. Ade sandisi epsa. Furu esa da solisi de metaki asmadati adana ate bron. Adana ate fire. Ah, anek mi de so altijd man. Ate je takay da danga ate bron. Dan disi dat. Ano e danga ate bron. Na, como fosse a beba ne tapu danga ati bron om dat zijde. Dia daura kondre konda mo pa posu kon kombari. Of kande dia akabra kombari. Of kande di so wan chiman ko abari. No wansman no looking. De konde luke de brase de lava haha. De no chawan isi niti so krabasanga watra. Jenta ki loko teki dringi kon. Dringi ba. Respeki na gani. Shi da ina libifa apikin disi e kweki ko nanga fire anga trobi ma efu be de bigisa masa be dalontu de family be dalontu dan de be pinena itapuna big apikin disi sa konfo bane tapu da atori fa pikin be de helemaal travasti. Maar solisi e wakabung je a pikinisi om dat zijde a konfo osoring de tori de stanisa bon chaka fesi da de da kom da eno kaleta wakaga de bigis mata kluku na konfo da be bar so ande na tapu misheng atay mi so dat is wel luku tak, huh? Fadan. Apiki o taki mi na sabi. Mana da tataki. Daí shi na sem problema saber sa onde atenti. Ou sabaka. De no wa acha piki bikare fena piki yogun ete. Of a piki no akonvo no kan kon e bari tap eng. Want amus be bari tap so aan sma. En dan jullie picking of biggie sama. Yo aksis refi on safe sa. Anga desma disi. Mi kom anga buati fumi. Konsori so ansan da maye kon de mi nonsense. Mada jullie ki libi sama. Yo libasani wa chogo yo trakse taka. Oh sani. Mada akonvo te akonvo de krinanga you en you de elibi krinanga you srevi en you e bribi tapu you srevi dan you osrevi owaka o do you sani. Want konvo teremo pa postu kon to teremo pa postu to de kanga ala den sabi anga den elip not noti en de kanga wansani na de ede taki jamia anka a jamotan a jamia oso en na pikin disi over bigisma disi na eng mipsori sani san na emin poti tapapasi sa mwaka da konfo disi opochu tapapasi sa waka evon
gemakkelijk passie. If I want heavy passie, na conforisi Osorio. Solisi Osorio en dat solisi you know maar verstaan. Solisi convocante yi asan blaka. Je tak oké asan blaka. Maar solisi convocante ki if asan blaka out asan ready. Convo okon Osori taki asan convo okon Osori wansani Osori slepi ma Osori slepi in wan tra libisama. Dat je praktisch, na libisama mi drink. Das maar dat mi drink. Das maar dat mi ship. Kan na sana ta fast marati. Da yo praxeri ano mi tori na wasma na abir me shop mi of na abir young of mi mishi. Of je beste vriend ishi, of je beste mati ishi, of je omu of je tanta ishi. Yo praxeri na ding. Maar something ano ding, something na usually ishi. Dat je moet sabi. Je moet go make een onderscheiding tussen dat en dat zo lezen. Echa wang chinso. Bruyako omdat zeiden. You no sabi. Want zo lezen convo barta pusma. Dens man no sab not even convo. Not in this one chinsani bika. De no grow ining. Dan te you no grow ini convo. Dan you know up noti. En tere bigi sama fu you gwa kerki. En you take you gwa kerki too. Dan you kom bigi like kom bigi uma of one bigi man. Dan you know up noti. Want de tegi inom gwa. De gwa kerki ya kerki is my next. Maar dat plotseling kom voor bare koko. Kom voor mo pa postu kota kia saramaka. Kom wa saramaka ingi bare tapu one day. Ika wan presi. Wan fiaro so of what. De man play want to come for singing Bram a ingi doro. Yo skriki teki se dak, Fakang. Alle lazy me gwa kerki ala mina kerkis ma des ma mina pia pasara maka ingris mo poko. Yo aksis revi yo passer, Dat raar. Maar ano raar. Want die densma Longwa kerki omdat die solisi sande solisi de no wan abnot te maken solisi a Christianity draaide koko brainwashing dat de gwa kerki na leki de American jaso de creero American jaso evita confusa nanga de flip you know wat sade yere fe na soso ogri. Dat so resparisi, wakerki da pikin disi, afa bigis marisi, gaan presi da ingi ba neta. A ingi mo pa postu kada ingi bedang ya. Langa tenke ba. Mada ingi ventak loko no mozori, wan saneta ke, yabi konfo, and libi ini wan libi sama abi konfo, da ingi zo nesre. En evasma firi, awani, meeste geval. Dogo actie tegen ta actie de bigi sama de ta lugo mi beta an presi en dis baram tapu fa so asa baram tapu saning maleki libi sama ade moropu you go on the souk taki suma pe asan dis mo po so sei no liben so want te you libi so da in moro langa you libi sani amoro Alektere wa wagi yere wan stand na wagi bare grr na noti yere grr tego moro tranga tala sa yere wagi stop en ere moro aso ade ini konfo sani tu te akofo suchu one day te metak sutu ta konfo ko asori wan san one day ino do noti akomba ka wan tra day baka wan tumu asori wan sambaka en asori asem sambaka ino do noti da kon da challenge ino a hetra fast baka ino do noti ma yilibe go alasane go sweetie alasane go swallow sweetie falak mo ye love ye drink alasane
A konfo Lucas an ataka e baya safe sang a pikin disi. Safe sang e. Maar safe sang. You know have no idee taki no konfo da mi. No konfo e trobi mi no konfo e sol misani. Omdat kan de solutie you know grow in a sandi, you know grow in konfo. Smano tegi noti abra konfo en you ne denki de sandati. Strefi. You kan de na so kerki kan de je praxeer kan de toen in ede. Ah ma kerki mami pa mi grandma ben kerki ma kerki smatu. Ik heb met de dangare sandi de sandi no kan dami. Nee mensen. Ini wan libi sama abi konfo. Ini wan libi sama libi in een geestige wereld. En kan de solutie zo toe idawa presi. Wansan de tapa presi bij toe. Asan lobby you. Asan grab you. Asan take you. Asan suku freedang you. Suku hankana you. Toch? Mensen, asan suku hankana you. Solutie praxis, solutie de firi. Ishi grow. Of ishi wansan was schadu sa efesi so brr. Yo praxis, ah, nonsense. Is do is ber wansan na say. Yo praxis, ah, na nonsense. I want sanay made up, you know, milibenso. Die mensen, im opo. Wan solutie na, lek fam taki na wan sanfa presi kandidat, maar sa no fiu sani. En dat kan de asan wan jojoi. Kom tak metak jojo asan wan. Teki presi na you. Wat alo fa you de. Mano you sani. Dat ino wan so wan sani srevi. Want ino sap say de asan be dape. Of fasan go dape. Den go do onderzoek. In go aksit bigisma. Ga obia man taki. Yere so wansan meshi. So wansan so meshi. Sana sani. Temi sa so wansani. Of we van konvo. Voor de bigisa maf me. Baram tap me de. Saning. Make me sap saning. Te you go sap sana san. E bar. E pa konvo bar itapu. E wan chima. E pa yoka bar itapu. Of what? Dan you muzufu go onderzoek na amoro. Bumsani sa you can do dat zijde. Dat you sabi fa you must go nangana konvo. You must sabi taki okay, a konvo de. A konvo no wanoti, ma de. Of a konvo de, a konvo wan watra, a konvo wan yang, a wan dringi, a wan sigara. Of a wan memita wan tangi go podje. Can you do this on this seat? That man say you know have to next more or just refi. Next. Ano tu ba try dripa try im go do this im go that im go. Nee, te wan kom for bara ko kom pa postu ko kayu one of two three. Te you do a kleine kait say musu jeng. Ta ba. Da kare ba ka omeyari so afite tak ba. Mi on wanya ikabor so wan santi mi kom nya. They bori day. Overtaki baku waswa watrabika. Sopsa mi ben do so na kwansan dape you know wansan be de tapa pasi mi. Was bi kimiki so krakti. Dati. Mas os me praxeri taki den do furu di de konfo. De mustu ala yari de do wansani. Ni mensa. Ano sa de. Helemaal niet. Ik go naar firi voor je leven. Te je firi, de go do. Maar no taki awa sansa musu taki ala yari, ala siximu, ala drimu, ya go apresi, ya go play winti, konfo poku, ya go potangi, ya go do. Ni mensa. Te metaki sa metak tono de mensa, metaki abra konfo mopa postu kon na you. Ko hanka na you, teki pesi na you. Natori dat metak tide. Tede sanati, tede konfo dat wakamichu.
dan you heb ik misschien kante kleinigheid te doen. Want chisani kante, solisi have next to do, inom do next. Maar solisi have do one chisani. Ya me kwa brava supu, ya voodoo ade sanati, take back. Daarom unom vrede, jongpo, en taki, nee, ik bemoei me met zulke dingen. Nuna apa sa trawai taki, nuna apa, want dat heeft sa toch, sama lobi na apa, san trawai taki, de hele tak disu da. Ja, inom ko. If you begin understand this, ga je bij, stop je nooit je hele leven ga je met deze dingen doorgaan. Je hele leven. You know, stop nooit. Mensen is alleen maar rotzooi. Is alleen maar rotzooi. Is alleen maar om make you vrede. Nou, make you vrede. En dit na asemsani sadeng Europeanen put in de smana fesi. De bigi sama funo. Taki tensani konfo anwa bonsani. Daarom mensen, te jude ifiri taki in waswan watra. Mensen op in yawan switinya, temetak switinya, anatrobisane, wansan sakandi lostu omeyari, ometeng, mensen meteguno. Ugo boring. Of actie was maar if you know sa boring, actie was maar meka ji. If you feel drink one day, you drink na drink. If you glass water, if you drink one glass water, drink you glass water. If you want batra, if you want orchard, of one gingerlet, of one shot, dat mensen moeten gewoon zijn. They will drink. Ja never. Nanga bolts. Uno drink drang. No one for no make his potu. Wala masachi, no one make his potu, drink drang. Uno proveri, nooit vast abatra, sadeka drang, tak yo dringen. Te yushi, wan sama e drink drang, wan kriero sama, sande, in a geestige wereld, e drink drang, da you must sabi wan sani. Nasa sa dene koko, awan sane mek krachti, sana mus meki krachti. En drang aan wan sane dringi, yo teke te dringi. Nee mensen, asandati, teishi wan hobby man drink asandati, yo she, gewoon dat tensa o dringi, na te wan yo katori de, alone tu, de sha hobby manati, o take one shot, tamo naken gone neki. Na initially sisa yo show obia man dringi drang. If you show obia man dringi drang de roko, dan na wan yo katore do, dat betekent ons aan no debo nang ede. En tewe dringi, ya never, balls, gingerlet. Ini wan ye dringi. Uno drink tumsi furu mensa. U drink one shot, one two shot, u pote na wan say. Ala de traso pu kan dringi, maar teko op tab ye dringi. Brada mensen, als die sanga brada, sabi taki, no, dringi teishi ye dringi sani selek watra. Mensen, dan one probleem, dan ga you. Dat je moet zoeken, los je op. Of dat je moet hoor je schrijven, no, dringi. So furu fa dringi di sibika. Je krakti wan sani, sa you no musu krakti. Je krijgt die one convo of one chima of one yoka. En dan you know want do that die. Want dan osuku who take over for the convo and that our standing sign, you know. Must make it pesa. Omdat die te akabra of a yoka of a bakru of what they take makti o plek trangaman o abala krakti da you abi one probleem later. Want dan o de wan chinso wan feti o de. Wat probleem o de? Maar ano takano ma lusu, ini wan sabe lusu. O omo mete imita sanati. Ini wan probleem ma be lusu. Anatobi fa biga anatobi fa chin. Ya bi wan lusu. Maar af lusu, ono kon gewoon 1, 2, 3. O kon chinso tanga omdat die you be de wan sani san
Fulibis ma fasi kadi den kita na gewoon. Aan convo e dringi. Maar mensen, convo, tere mo pa postu kong, of a de danga yukapa, convo ne dringi furu. Convo na one shot, a dringi, da de kaba. De tak, ai, abe sweetie, da de. Mata afire sweet so dat tak, maar die met one shot, die met one kabasi. Dat teke da dringi, dat tak, ai, di sari, da de kaba. Maar tegen tek 50-60 shot, dat je moet sabi, ana convo te taki, e dringa hanati. Ana convo. Yo prase, ana kromate dringa of na puke dringa, Ano eng. Bika, wan convo, no meki wan libi sama, dringi, so furu bika, wist je ne drungu, toch, te dringa man. Maar, asansa je doe, asansa ai dringen, no mag dringen. En dat solisi mluko bumutu dat solisi je kies atibron. Somari de kies atibron. Fire kies atibron. Je als je zegt fire kies atibron. Gewoon zo idee kies atibron. Maar atibron neem op naar jou. Atibron en mopo in haar geestelijke wereld in haar doen we kan fete. Ja, als je dat fete onderling aan de convo. Kada chima de chimeri geranga de tak. Ja, mina basi, mina disi, mina dati. Omdat zij de ama kies dringi, amai play, amai fentak, atranga. Da fete. Da yule kilibi sama e kisati bronso ma. Igwa oso ma ye pigi kruta anga smana oso. Brrrr. Da is don solo is process dat je. Zij de me katrobi. Zij de me trobi. Yusrefi no sabi. Omdat hij in het doen heeft zei, you know, machi. Dat mensen, en dat hij, nou wansa niet je moet je altijd voorzichtig aan je schrijven, je eigen tapu drinken. Ik kan drinken gewoon trouwens, whisky, dit, dat, je kan drinken. Dat na gewoon. Maar tegen tap je drinken mensen, om je altijd voorzichtig aan de standaard. Omdat zij de lichaam taki, dat hij opposat. Dan mensen, te wetaki abra konfo mopo apostu kon e bara yu ede. Dan ya konfo se bari ala sot konfo se bari ala sot fasi tere doro. De meki solezi de ne bari gewoon so de shire snapu de shire de jeme de soktu. Gewoon e soktu. Official lafu. O plotseling is dus check gewoon zo. Dan sabi dat of je vier wansa waka ko inisti gewoon even dat yes me vier wansa waka kan dorami. De local te luka of gewoon zo jere wan doro oppo. Eu prazer tak, Mana ye doro. Ye doro. Como prazer de yestribi de chuan bigi aka. Freikon. Ama ye doro. Como prazer chuan wan papagado. Of won se shi wala nga mas na paisei ang wan chimboy. A defesi bedi ay luki. Yata mate wikita ki esta kyon saneng. Ako akabra ang wakaman fendoro. Ano wan sa afraid de mensa. If you no sabi opo taki. Darom abun te leki brada ngasa de konfo brada ngasa dati utaki ang osrevi
En solution praksi taki mina wa mekis masap mitori. Solusi ano mekis masap mitori. Solusi na feni wa bungo biaman fu meki sanfi go en solusi yusa of your brother sabi once ma pay kan go of kanda sabra te yute atori akatak ya asan dati na soan ni mami no de 100% mas kan go dape na soan sisa of one brother akan te yi precies dat je go onderzoek. Daarom communicatie no bigisani tussen Libi sama na Convo. Omdat zij de a communicatie de boom na leki fosi tedema te impranasi tedema beroko wasma kong of wasma tina pransiasma wan Convo etro basma of wasso dat je shi basha nanga de trabigiman anga de obiaman de kawang de concluderi. Of dat de take you kon de pocha mindri dat is doen dat de kruderanga you dat de bank atori a Convo dat de takanga Convo. Dat zodoende a communicatie tussen de alamala anga sanita atori e lusu. Maar te a communicatie no de tussen you anga you Convo anga you anga tralibis madoro stay. Inom tapius review solisi akan de tapu sollicitatie schrijven, maar dat betekent dat op een bepaalde stadium, maar te ik kon tapi Convo mo pa post to kom, dan heb je no sabi, dan amorobong, you go actie adoro se, of you kan don potwan kandra aan een gras wat de actie schrijven, dan you kan concept say pesa. Mensen op Facebook, op YouTube, me baro alamala odi. En mi wan teigu nu taki if wan actie voor actie u kan sms me, u kan whatsapp me en mi kan beantwoord den stories anga boom mi ati anga boom krif anu krif ati anga te aobia jimi asabi voor antwoord tu vraag dan mi sa antwoord tu no. Of if wan taka me u kan bel me to tap whatsapp of tap messenger u sen wan boskopu jimi of u kan sen sa wuka aksi mi, type sa wa aksi mi tu, en anga kreeg mi anu, ang kreeg mi ati mi sambo antwoorden de vragen sa wa abi. En mensen, mi wan baru fuja, wan bigi odi, en dat we de te wan Convo waka doro na yukoko, en fa yuka herken, den sani, den wijze, en de manier voering, en fa you kan go anga ding Convo omdat zij dat na amoro bigisani fu go anga Convo te demo pa post to kom. Sana den sansa you must do. Lek fam taki furu no def do. Solisi ade tak as just furu ma solisi ano furu na chinso sani. En if you ne kiswa obia, dan meeste geval furu no def do. If wa obia barai koko met a kisi, ma obia ba ana ine kisi obia barai koko. Meeste geval te Convo barai koko, dan you no abi furu fudu. Tenzij you de wan do uma of wan do man, dan you abi do wan lo handelingen. Ano wan lo solisi ade wan lo handelingen, solisi ade wan chinso sani, solisi ano de kan de notiko unso ya you nanga yung abi wan bageleider le kwa hobia ma na wan bageleider sabi na wan bageleider yabi wan hobia ma fu bagelei you wan kan de solisi ta obia barai koko da hobia ko nanga ala instani ka ba ay hobia ko dong dan na soso wan bageleider mus de ta obia bari ta obia bigi taki ta you de le kwa hobia ma fu le hobia uma fu taki sa obia wan do pensa. So abede tide na atori disi abra fa ade te wan Convo bara na you ede. Mensen mi wan tego alamara grantangi le spekina granitena na tena tada kejama. Me baru alamara odi na nefa na ina nefa tata
obia, gado fu gado, konfo fu konfo, chiman fu chiman, kaba fu kaba, pove fu pove. Me baron, alamala odi tap Facebook, tap YouTube, me jun grani en tap radio guya konfo. En mi ebar odi ji. Alak senamang, koroman, paraman, ni kerkman, saramakaman, tap seima, sipaliwini, broko pondo, me baru alamala, adrita peja, me baru beradanga sisa, walamala dape, me baru alamala, wan, bigi odi tide, en alamala stande abrawatra, sanu dasra na mensa, beradanga sisa, utang na ini na konfo. Uno mopo, winsa ay pesa, no dry yu baka jeng. No long, tang hori sa yu abi, na wizani, ano, sana ana sama sani. Ana trobi fa kon na yu, ana trobi fa de, ana trobi fi gamma i gampa, fi sita of suma, of fi brada of suma, go teki sani. No long jeng, bika na yuzani, ana no wan smasani. If you long jeng, they no make it picking. But if you make it picking, hey go, doro. En we allemaal wan make it picking. Maar mensen, mi wan join disi door. Utang bribi ina konfo. No make sama bruya on ede. Utang let's peki. Na mama fu obia. Uteki dati fu dire. Mensen, me baro alamala wan sweetie sonde bakana of wan neti of wan manteng. Poude me baro alamala wan odi. En mensen, goedenavond, goedemorgen, goedemiddag, odi.